clear tu le ngai thla tu zong te in zawa in chibai ka buk le vek cheu ni hei voin chu thil danglam tak mai riat pok lo riat ngai reng lo thil press release aron chuak group me voin tlai dar thum chu darli bor vel khan aron chuak group me hei screen na kan huang hianin Longklai Power Subdivision Staff Welfare Committee Longklai te chuanin press release an ron nei rup maya an thu le hla hi engak tiang chin nge press release a hen an ron zia ti kha zaina he ka ron chiar chuak don ania tin kan chiar chu tak main like le share lama khanin tran min lo kho pui de ve de ulek ula ti kha ka han som sanghal bok cheuni le tuna chiarang tin kan chiar chu a zon hulama hianin ke ma mi mal ngai dan hu dan te po kha kan soi vele tura te po ngai taila a thome le chiarang Longklai Power Subdivision Staff Welfare Committee Longklai press release ni somni pali July sang ni somni panga ninga ni zan dar sari chan ve vel khan bazar veng MRB Bank bula line chia oma dariat chan ve khan siamani dar ku chan ve vela akang chelea zandar som vela siam tura thok tu te in buat sei mek lain bazar veng VCP le wele president hawin mi eng mozat motor le two wheelerin power house an ron chawa moi lo taka tong khum na le kutin thak du hial na po poisalovin an khosa an khosak dan hi athalowin amoi lo tak zetani he thil than lai hian video le camera lak ni lo chungin video la pu kan ni a ali kau chuan kan tana a poizok don thuin min vo zui boka hetiang in vo na hi department a thok te za lo na le in tham lo na dik taka kan ngai ni hetiang anga thil thleng hi veng dang atangin ton alani ngai lova veng dang te chuan that taka min tho puizok lain bazar veng te ro hi chu an che dan hi avoi khat na mai po ani to lova hetiang ani taka chuan bazar venga line check siam le control room duty ti hi a him tok to lo hle in kan ria poi kan ti tak zeta tun hu chon hetiang thil du om lo tak hi thleng non to lo ram se kan du hle ni issue by Longklai Power Subdivision Staff Welfare Committee dated Longklai the 26 July 2025 tin voin tlai dar thum chu darli le chan ve bor vel khan he press release hi ka mu ve chia Longklai bazar khotlang phoi tu te le PNE staff then khat te khan in boinan lo nei ani ti hi voina chi ka ria hi ka beng var lo khop maya hey helai press release an ron jiang hian ni somni pali zan khanin Longklai bazara MRB Bank bula electric banakhu asot vaka kang vak maya ke po khan short video khan ka ron da ka video ka ron da na chana kha Longklai a PNE how to lianten an lo hu ve ngei basein ka ron upload kha anita chumi chungchanga chuanin hei bazar khotlang khoi tu te po PNE lo PNE control room duty te pon vatlan chhoni in aron zia ka azia lo khop me ti chuan voina zanina hianin site lam nei lovin karon soidona i chu site lak vaka kha ka zia khani lo shimshima mi nge dik lo tiang chi kha kania eng po chun ta se neutral theng per ron soi kan tum don ani tin site a lam pangin press release an ron chua tin nge kar ni khat nu aliam nu hian site b lam pang hianin in soifia nai mo thilom dan soifia na kha an ron nei vele dona hetia site a lam pang press release kan chiar hi chuanin an dik thlap pa site b lam pang inan ron chua vele huna kan chiar vele nga adik vele thlap don ani tunge dik lo zok ti kha chu nang mani thlir tu te ngai dana khan ni ta se ke chuanin tunge dik lo ti kha ka tha thiam chi lovani ti chuanin kan soi du chu hei hi ni ta ni masabera chuanin Longklai hian current kan nei chem maya hei chu Longklai town chunga cheng mi puite po hianin an phain ka ring lo kan phathain ka ring lo kan current nei chiat dana hi arap thak puitak ani puitak tunlai khovel changkang chhozela current tel lo chuan thil ti hi har sa maya puthang kura tongkam han holok taila current tel lo chuan kina chon chopo kan ei theilo wang tia fiam thualo soika tun
tun huna hianin puthang court thu soi kha a thleng dik don riau mai current poimo zia chu hretu vek kan ni current tel lo chuanin bank a kal do ni la current om lo chuan signal om lova nge transaction ati theilo nga la kan buai em mai a then hun nei lo bank kha kal tur po hun nei lo tam tak an om la ya current om lo thina kha athin rim thlak thin em mai ke ngei po hi ka ang fo thina ni chung tiang khap chon long klai hen current kan nei chia chu mai po chu alan ilfa document chi rang han print out don po hianin current om lo hi chuanin engma kha nge xerox dora po khanin a print out thei thin lo ni chung tiang khap chon long klai hen current a hian kan che em mai kan shui kan current shui te la hi sang kha zakwa som ko bor velami vek khalania a boi thak khop me thli han tle deu se hrui chat hrui chia khang tiang vel kha kan hriat zin per kha ania chuwang chuanin long thlai district lama chim lampanga kan current hrui te po hi enge kan sarkar chak tak hian in thak sak kan te po kha min ngei to sak se ti kha ka du khop maya tuna chuan long thlai hianin ruwa han tla de uhlek se le khopui han ri de uhlek se current chia khani zel maya a boi thak em hi chu long thlai hian current kan nei cheve pakhat ani ti hi kan soi ve du rim tin tunan buaina lai taka hi MRB bank bula electric ban ding a khi anita khilai electric ban ding a khi hrui chi sang hena bor sem maya kartin deuh tho hena sot thin ani sot lian pui kha chu thlenglo ma sa sot te na wang chi kha apuak deuh phep khek areng maya chung tiang khap chung khilai vel khi a sot du maya kan dor chang hen ka han thlir thina akang khude lui zela chuna te po hianin PNE staff ten ron tlan thla ti khanan ron siam vele a tha vele maya ma se khilai vel taka khi rei tha thei tak lovani ni somni palizana po khanin kang maya kha achuak vena sa angreng khop maya overlu tuk chu ni chuang lawa ma se enge PNE staff ten khanin current khan ron off azia chho vele mai ta ti chuanin ni china kan soyang khan hei bazar kotlang hroi tu te VCP le wele president hoin miang maza ta kha control room a khanan tlan chhoni in press release a khan zia ania azia lo khop ma hetia site a lampang thu kan hriat hi thu dik ani chuanin kotlang hroi tu chin hi chu min mi pui tling china an ngai ten ya eng thil po thleng se boruak beng dai thei tu atang tura nge mi pui tling china mi na kan ngai thiau te khan ya hemi press release ron zia hi chuanin bazar VCP le wele president hoin miang mozat kha motor le two wheeler in power house an chau amoi lo takin an trong khuma kut thak du hial na po poisalvin an khosa ti kha aron zia ka he thil thleng hi thu dik tak ani kha chuanin bazar khotlang hroi tu te anin en fi kha poimo don khop maya kan naute kan wele members te an lo thin ri mani po beng dai tu tur zoka ngai mi pui tling china kan ngai te kha an nia eng tianga moi lo takan lo khosa ni ero kha chuanin le ke ni chon soi thai kan nei lawa ma se heng tianga hi an press release hi adik tak ani chuanin bazar khotlang hroi tu te che dan hi amoi lo hle don ani ti kha atop na tan kan soi du bok ani le kati zong kha zanita na video kan siam thei chu ni le phot ta se ni danga video thar dang nan kan hula theu don ne